Hadin bekeseng HYC kalau ada ban perlong ya kejingelang hamalang kona kabahap hapok ke Ramrai konstituensi ban persyak ya ke MOU ya ke balasoi hapedang ke Sorkar Meghalaya mat ke Sorkar Assam ha ka jingpun baitput namar ki babun ki jaka ke Meghalaya la penhap syajala Assam kabla donru ke jingkenok bekeseng ke le politics halor kene kepang Henry hekene kesingi ke pementa kata hak live ho terik ubenai naila rajar arpuar keseng kala penlong le kejingelang pajba ha ke bala khotru ya ki bor sarkar banwan ha kene ke open debate ban nyatai ha kamat ki pajba Henry kumba kalong nagaliang jong ki bor sarkar kentup ya Konrad ke sangma ubadiu menteri rangba uba prestun tensong ubadiu sembut menteri rangba bat kiwe-kiwe ki menteri pat ki MLA ki balai soi bat Krisyan ya ke MOU om syam lodan uweiru bawan poi hekene kesingi Habakiran hagati kejingelang naga liang jong kinong ilam ke HYC kilong bakumba menteri rangba ujuong naga por syakapor baya kejing penbej put layak kat kum ka kaipot la nekikot kislai kebeladap bania penbej nadu usnam hajar kharwei Henry kinong ilam ke seng HYC kilong bakat kum ka RTI ke bakila lam long baga sektor ba Henry jong ga bakla para bagi sinong ki bakentup ya ke lengkung bat ka Jemrigau ka de banwan sya ka jela Meghalaya Henry kinik sinong ru lapan hapat sya jela Assam Hagane kesengi lapan longru ia kejingnya pajba kepala sedang namadan patar khma bat penkut pat ayo patar khma ha kepalawan bensim benta dagi hajar ngut ki dekhot jong keseng HYC bat ki pajba ki bala perta dagi ba penrem ya ki bor sarkar hapo kejingilam jong keseng NPP Kabinet persaino persa ya ka MDA ngar ka MOU dai tak kenal saya sisi yang ngapen scam ban jungo yo saya sisi song ba ki kan khot yang nga su jong pari lapan kikina bakine ki kharang ki badan hapo ke kabinet jong ke MDA kim semlawan tongin perlu lada kimwan ini no lada kimwan nyi pacaran lada kimwan temut ki lada mai to manda pinai bantet bakini kipri kemudian apa ke MDA kiaran tongin ini perlu jadi hati baki laram nah kita saksinya kau bentuk mau lebih Only tang makin ram mendang. Ajar kan yong. Lala pikir
HYC kalakhat yang ka open debate bat kawai ke government di Papua kemudian kalakhat hapok hasina syau terbohol tim sembilan bajayo ada kata lasar pususar jong EAP le silap nong ada kata tim sembilan syau kumpul tolongin pelanggan sesinya kecing advance bala bye-bye latata HUR hajar arpulai yakini membentuk Dito Alliance MDA bentuk Dito Alliance Dandai Parari balainya lomkum ni Natrai pitep Kadang Dandai Ramdan kadau ngana dong ngamulai ni slong nganampoy hang ni ngasrosi bagani ke senang jirang patar kema kamsum dan kemiran kepa benamai dan kemiran kepa mafi lala piran kemiran kepa dan kami ke HYC bagan perlong jirang ni benamai kami bat pa MLMDC film kemau ini arngot MLMDC kita representative kijong pi kirangi ngilanyo kugi kemi pa namar ka jimban kemi pa ngilawan ban perang kejilang hagani ka syong kijong pi bat ladon kiba persang ban yalam baka HYC kaya politics habide bat uput usang ya kau mapi yang kipai ba le politics kita mi syakmat ban yada ya kari berkacet dulu le politics kita bersong hakam raja bat bungkam tanah ke sosial media le politics kami kita mi nelayan bantuan syakkan eka jiang mereka le politics kita bersong haki office haki kamera bedon AC kadang eka jumat kapang tua benyo nabi kipaida nama ba biru kidon ya ka benta ka bakrau ban keren halor kani kemat ka bokong santam namar ba kani kamdei tang kemat ka basyum tang damangi ka HYC Henry kani ka kta bat kayu dong kasni ka jonga jongti hakisem ki baladat ladon di parti di political party ki bangila pha syabasat kasni arajar arpulai perglek go NPP banglet syabasat kasni kira perglek di paralog terhadap persam ka MDA government haka history jong kejela kajuni kandai ka government kabanyo ia ka record baladi batlalam yaki kendo im pek bali menakran punta nakuha baginya susulang hakani kapor kihana kasih kipet saudang jongka ke district council nado kisnyam kat kendai spa santuar niyo iyo ika jela kapapura house nem kat kendai spa niyo puar syuwa bagi niyo ika jela ke district council kalapret yang tidak kishin bampani bagat jela ngajongi kasdang nangmo bat kakut nangmo sausi bagat kat kendai niyo puar kayalam ya kat kendai santuar mga mapi paralok manang ya kami bagi aku pa syong mapi ngan peniat mengayang kaying kat benang kami bagi aku pa yang ino akan sistem kejogi bangilam ya kaying umar kami dekat jat kendu tapa burung ya kihong syua ya kibla he asan kibla peni yang ni ya ublai bedekas ni kat kendai yang puar kat jala kat jongi ngakeren ya kani ke MDA government kaipat ka bapulong yan baman pop baman jirar baman yaman bakla nakipata ng song dan kadala banang baka jiya penbet pod la penbet kakong kikay pod lani kakay pod yung siyam arja kanwe dihalor katakanong rin bangila ayno ya kajimrigaw ila ayno ya kalengkong sa poton ngikajing po hangi kakransyay baka sector 6
Kabahap upo Gokapara, Baro Kishnong, Kinhap Hapo Meghalaya. Apakah Sarkar Hausna Marja Khanway, Kapha yang tinigikot, Kapha Lumak, Ringkat Kimot, Ringkat di Electoral Rule, Ringkat di Kot Kisra, lalu Kisnong di Baladam, Banpun Shisha, Bakini Kisnong, Kihap Hapo Meghalaya. Tu, Bande Kijaka, Jongke Hima Kasih, Syapo Asam. Memot Banyalam Bakra Yano, Enang Bantok Fareng. Wat Yalam Bakra, Wat Syukur, Wat Tok, Ya Pasal Dunrin, Nyautrap, Tang Lamar Kita Gishpongot, Kide Ki Handicap, Kombong Barok, Kamot Babarok Hatsan Lak, Kinong Syong Snong, Nane Wai Pawai Dhuat, Ya Pasal Dunrin, Ulong Handicap Lang Kumbalong Mati Gishpongot. Kata ketika message ke Basyai, Cokon Rat Sangma, Badikakan Hon ke Jongwu. Nikwa Ruban Kren sa Basyai, Cokon Rat Sangma, Banakapur sa Kapur Wong, Bona Syu Ban Pendet, Yauput, Oma Syu Ban Pendet, Ya Kayamuyu, Kabaladat, Ban Yatok, Kumulang Dosketri, Dapat Jirang Mana, Ka Constitution, Dapat Rien Dia, Tad Hadu Mentam Sien, Kane ayu ya katu kakot lai pitch bantar bantu na kawe lala medan taman kata kani kajing kali kabangi kwa ban kali yo konra sangma kakot kabame asain tang mame abur himanta biswa sharma khanda syam ya karai jong ki hima khasi khanda syam ya karai jong ki district council Khanda Syamba Dekarai Jong Ki Regional Committee Lasna ya Ki Regional Committee Bana ya Ki Report Lale Ki Kaipot Ki Banpun Tikana Bakan Lo Telegislong Nakini Ki Badan Ki Dingat Kajaput Kinhap Sa Assam Bat Kinhap Sa Meghalaya Nekmaso Si Galong Baka Regional Committee Dong Baribuhay Ya Kabalasan Dong Ba Prastun Uwanali Dong Hinang Li Uminister Nangtay Pinara Patarkma Ladan Wahai Lepas Surok Aisan Hajar Dami Mahim Puat Mekit yang motion Hapsil Yang Wahai Lepas Kajala Kadunong Digispak Run Sisnem Nau Dawyang Nadu Bakang Banti Dawyang Nagi Wahai Lepas Dawyat Bet Man Kamit Man Kasni Man Jingkang Eki Nawar Balai Hapsil Dako Pisah Bagi high level di penyak yang kesurok. Kadai ke history akan jala ke jongi. Baka ni ke sorkar ke mentah. Kadon ni ke high level. Kabama kalang. Bahagia marfo arfulai. Lalaki ni diberi diwan yang hakabor. Yok bang ihap ban kang tala. Ya kayin rasam. Bak ita yang sejar ke jongi. Nam fikna. Kini diberi lalaki not bantu. Lalaki not ban bat. Wat ya kapen kana ya kayen dasam da jongi jingdon dengan jongi ki kroy banwan banrung bantu bansim ya ban perkat ya kata kajing sisa ban keren da kabasyay yo konrak sangma bat ika sorkar bat ika seng da jongu mekroy ban pelong ya kasyong ya kajala ka jongi na kajala ka batip kung kaway ni kijala Ibapaw nam Apo katan sa Tayla Mingi Kung kata ke Educational Center for Education Kami kata kajaka Kababaro Kinong-syong-syong Ki Kanapuli Napo Ki State dan Ki Jala Jamatan sa Tayla Mingi Ki Wanban Puli Ki College Ki University Ki Badan Nasyolong Ki Masausi Kalong Bahakani ka Sorkar Lapan kala Pat ya ka Kung kata kajaka Ya khalay Lana kajala Jong kajaka Ya khalay Pagkabakam sosi galong Baybak Preston Tesong Uway Nakinoylam Ubangi Kakading sisang ipet Kumururong ba Ubanyalam Najat bendri kajongi Leba sosi galong Bawat ibak Preston ru Indansyo ya kabor Ban keren Ban penpal ikini kijingja Kumagalong Hakini kisni baladab Nakaliang jong kaseng Nilalet bani kendu yai Banong Basa laneba Preston Katukaray yung kasorkar Bansna Laneban pelong ya kejala kajongi Kung kata kajaka ya kalay Ni persya ya ka Bak Preston wang akmat jongi bayam
kamdan kung karakaray. Dengyang em, dang menen, ilang yo jingtep, bafifi yung umdan, mereka sarkar kada bantong yung chairman yung commission, bantong yung member yung commission. Bagi Febru ya kata ka dispute area committee agabay bat kaborar asam. Bagi legit di tinang kitam, jang kane kani bhai hibro kubay haman na kita ki konferensi kibayagan haga border dispute. Hadin bagi legit ngelarek bagi kendo yo chief minister bat ya iba presiden tensong. Ubah kali ya kani committee yung state nakabata bagi pembaik vote pembaik som. Bat nilai keren hagadai ko committee. Bat ubah presiden nilaong ba nadalong kundo selama kinsang pembaik vote. Nagalang dumi kani bhai ko committee ko badai nagamba ko border dispute niladon lagi ko committee nin salong ni ikut isa na ki kisiem ki hima ki sardar at hamdam na ki tuki rangbasnong ki badan ako kapot kang bangila ban pembaik ini putusam ba hadin nang ngilay ikran jur ba ban nilaong ba ni ban pulung uwi na ri bhai ba undang lang hagate ka regional committee jang dati ka border dispute bapak sedang masuk kan pulung kan balada gitu minta balada kafas fesu 4 sim keren hadin lagi sekretariat kan hadin RC hangni hajirang iba sas khanes sokan komo emele ilanek sap haki sim haki hima bat ilanek kan sim ye kot isla bat lakon pai satay support state hagata regional committee sanu kita itu dikat isla kapan hinara kapan lagan kejinsisan na kapan kuat islam dan kasarkan Meghalaya baka hakasam habak hima kaladep ay say people toilet mini say pula penta lagi tu dikat isla tiba maniki hima nang ni nakem na kawestan ribhay ni ladep ay kakti kidang fi bat pikiran kacau ini wala ada pundit pot antai habak halapara kamarang mana di bawah kanindo sambil kaninda apa bagi kita nanti yang ini kena penting su ya kali bayar baru kena penting ya kau standar bayar baru kena penting su nak kata bani penting ya itu kusam angkai habal kapra aduh bah wali ke menteri kau kemana spong bakren urasa kini umat pis bagi imsa umat bakren andai sadau kau bani dong kejirang kata kali kejing kali nak yang tinggi kongkirang basnong yang kau standar bayar Sanuja, uemani, agaji pembaik put, agasri bagia, kata nangkong apa yang kuli, ini don kemiting jang kari boy dan bar, bangi fam ya kata ka, komiti jang kau jang kepada dispute, dai hati tu kasi kepada dia hantai yang kuli. Habangian lum kumle, meni ngarangwan nasional, lengpa kehimanong klau, ngakem mau, yau terus sensiem, utirus sensiem. Hagan ada por kan prosper senam tam ngam kemau exact yo senam ubat pikiran ulah pelang ya ka tinggalan baba harga baki para trainer senjar kisim nama balai lai dombor la senjar dombor la yo rat ya ka hong breu jong man breu jong ki para do persam tinggi hagan tu por bat habalai sang dalbar kidem jayo Nala pelang kajian kon lengba tawakas ke uklam karte persa ya kisipai pareng lengba tak isin ya company bala lam khamat da u David Scott demai munta kajat pengreu jangi hane apa tham riboy hane khap bot riboy ngile persa ya ka MDA ka bala lam khamat da UCS muncha Yalam dau DS, David Scott, menta yalam dau CS, ini apa ni kon persa, itu CS, Konrad Sangma, yang ni apa ni kon persa, bak ketiga kon jangi, ngaban pentingna, bak udai ban, dosnan kata kau bor, ka ikhtar, ka boleh donbor, ya kari panjang beriu jangi, biar benda, MDA kau biang. Mentuk Dito Alliance Beriyo utang Kiparari bayi kibaran Hakali katang katan Kini ito Hakapor mangiwan inspect Sisin Kiyong ba Kiberiyo kibaran po asam
ki samshet ki do tha do dam da ki bhai habala don kata kati yo sloban pendek buat pendek sam handai ki jongi kim pos niu ru em yakta nomor balai nawar baki sungtho balada pentep kin saya mi saya sulak berap laga lane kin sami saya sulak ban persya ya ukme bat ukpa jong pi shuan nongkong ni konstitusi Susi balong uasa masuk pendek